Shangurino reba TV West Shankeji program ne yakadara eshongana tubana tugamba ahaze y'ubutegeki entasya yo maka entasya yihanga emiturire y'abantu nebinde birukukira kwaho irizoba abo muri Jinja basibana batera Karuru abajinja East constituency basibo mu Karuru enjura yabateganisamu abamwe bakomwa abandi babarekora abandi bacikomirwe kokari zatse zarga kurangirwe dakika zitakwikitane nyuma nzereka ngo Paul Mwil wa FDC yasinga Karuru na n'ubururu kakaga rukaga 5 nabona kandi igeme na Beta Samson wa NRM yabaye n'ubururu 15 ashatu nabona so Paul Mwil wa FDC yasinga ubururobu aine entanso y'ubururu rukumi rukaga na 20 bahagaruka mu Karuraka bayamaye kugira ngo Paul Mwil akahababa ngine bitaragenzire kurungi umukarura kabanza katirwe 2018 byo kwa kabiri 2016 akagaburika singirwe igeme na Beta wakari umunyamakuru akakora rukitongore cha UBC nangwa bija tibiyahendera kurungi biyahendera mu koti nuwe yatandikireho another television national television umuyihangomu so bamuyiha batyo parliament ijo twari president Museveni akasibireyo na aba FDC bakabasibireyo mbarunda Karuru so Paul Mwil yagarka parliament akagabariyo parliament ya mwenda konka igeme na Beta agaburwe akaka musingiro mu karaka 2016 konka Paul Mwil yakasinga ayino bururu kakagaruka gatanu nabona igeme ya ayino bururu 15 ashatu nabona abanyambarana nshasha nimwe na munonga batirwe mitunga ebishani tuje kureba birukora abahwaho hariho enabateka bire tutakabire shua enambe y'abantu abafire abo kuba arepcheze mwe zirebukire je n'emitungo yo kureba gwe tumugera na mizi agabire gatambura bwanyuma yenjura kugwa abantu ubwo kureba ubwo mwami afire nabena turu muri mbaro muhihi naci yanjoko yasiga abana bana mushijogo babasagazi tumakuru marunjago abantu bamwe batebereza ngo inamba y'abantu abafire bari hagati y'abantu bana hamwe n'abantu mushanju enamba iyo nyiteka confirming rero because abamwe bacubuzire tubakarebukire konka hina barebukire abantu ihungare bire ry'amani emisiriasi skara abantu bafirwa amatungo amajuga gwire bisika bya hoteli zumwe byagwa injure gwirera nyingi munonga Riz Arch Hotel niyo rero norebaho pate mwe yayo etuyirwihunga umushazo mwabazi yaho so namakuru mabi munonga real ntushasha nabo abasekufero abantu babo n'abasisikarire ibintu byabo eze byishate zo kureba nizo ziri kugambwa kugira ngo ababire abantu abacubuzire nizo babire baruho ze pice zirebukire konka abantu bo batwirwe mitunga amakuru ntuje kubana tugakuretera mu gacencwire no mu gihangwe na no mu paparazito nkora umurida ni vision hamwe na Bukede uko turagwe twongera kutungagarukiraho ikindi no kugira ngo izoberi General kari kwihura bwanyuma y'imyaka 12 n'amezi make kandi abanyuma yo signinga contract ndijo nka IGP wihanga konka izoberi nuko yahendera ukora umugogwe no murebaho habari ya police headquarters zo muri Naguru yahandi ngova arikuhereza ubushoborozi ubu President Museveni arigire kuteko mu ntebejo ukoreba ari yarabajwe yaba honorable Obiga Kania ubwo nuwe state minister wihanga aha bwenshonga zo munda kandi muri yaharabajwe ko yengerayo yabari minister JJ Odong general abokoreba babiri umwe we IGP yomsya na deputy weye IGP uruho ni Okoth Ochora Martin kandi deputy weye ni Brigadier Sabiti Muzeyi nubo barabibende bakurge izoba batungo bushoborozi kandi task yabo yo kubanza kakari Karuru kajinja East constituency by election okukagenda whether we can judge their performance going forward tukukoresa Karuraka itejo ne cyawo cyo kusharamu otherwise ekireki zagama shonge ndijo nabo yakora amakuru izobera mu parliament minister Bahati minister w'ebyentasya ahabwihanga yateka ekipapura ahameza ikiri kwereke bakuteka ngo bibe bibija kuba umumbarira yihanga iyo mwaka gwe 2018 2019 ubunako ubu nubwe government eri kuba netunga accountability ningo ko MP hazakoze sibwe umwaka gwe byentasya ugutukubana turirira kwendera hati turi ntero 2018 so
ati parliament bateka ibyo iba kuteka nkuniye iba kwenda ngo yije erabemu kugira ngo abanyeshengero bajajaneho ekireki natunga umukugu kubano we yijagamba ahanshongeje because umeze gatari maringwa tija kure president na state of the nation address bwanyuma tuje kureba president na tushomera embarira yihanga ariko rabiro minister w'ebyentasiya eba kuteka kugira ngo MP henye zibeno zaza bane byamagara bane n'ebyenkuto obane byobwegese obane biha no basaka gita discussion age urukwe gita Facebook page yitu TV West nehinda ujilikinge oteke kiteko cyawe yukabeno yenda mwe sente nyingi zize nkahi ekira cyo mugenyi witu no mukugu ambientasi hamwe nebyembarira umwami Julius Mukunda twakwakira bari munonga nanisha ngo baramsiya Bruno batureba tutandikire mwase muto abarya TV n'abaturikize nashimye kuje mu studio za TV West. Yes nitutatunga umugisha kutunga nanyira ngo tutandikireho tutakagira habi twakubentuye nango bivuze mu mbarira iyi 18 19 katubanze twareba twakutaisa hwaha ejeje 17 18 eri kuza kushomwa hinebo agambere ko kuza kureba ekashomwa bagambo obusirira abirina mwenda bagambe byenkuto kubyatwara obusirira bunana na billion kamagana o maganata around there energy bashoma ibyo bwegese bashoma nogira ngo okuba kozire embarira no kubati herize bitongore mpiha okumukureba kwawe ebitongore bikoze seje mpihezo ninga hino rutambo rututiritwe nkihanga kurigera ambarira itirwe ntuyendera mbwenu ecukuru muno kugira ngo aroho ruciko rwa Ministry of Finance rumaze futekaho umukwezi kwa kabiraho rukwereka esente nizingana cyeze tumaze kushoboza tukasindika mu za ministries byo ngo na za districts zikozesebwe ngita mbere atwantu bara hagati yo mwaka nyezi mukaga ushimiko no shohoza ebitundu bitari hansi ya 50 harigana kutadapta tutashaka Ministry of Finance already ibitunda atano n'ubukisigara mu buce izi yasindikire ekiri kwereka ngo hati wano itage sente wanuzubona so ikintu cyukuru munonga cyuko ngo hati at least abantu ibitongore sente zibwira ikindi cya kabiri kituruko kandi kirungi tushangire ngo sente nizigenda umbwire buriyo ko shitama utegereze sente zibura ubumwe nkabana b'amashomero tameho utakabwinishomero konkati yose twashanga ngo esente kuziko ukwezi kota yanetandika umusande yuko banze biri 10 isente na government ne yasindikire hacari mu buntu buciye abo government exene shifting ne kora computerized system ndi mu bikoze ko computer konka tureba aruho batibitire mu no ngo sente zahika azishime boro ezishimaniza ikindi cyakashatu turebe abayunkuto bakusenda bakora abamarwana bagureme bazi turebere ba master n'abashashura turebe abakozi n'abashashura kuko no kugira ngo mwenu kandi hagataho nushanga uvuyo kandi bwinshi aho kuba insita hitwemiriye to kwagira utati ibintu bene bitije kurungi mwatu banongambira ngo abambara bagwisigwa kabwa icyo nikimanyisa ngo nkihanga tukare twine sente zibateka mu contingency fund 0.5% of the entire budget. Yes. Konko kumwaka kugwaza kogwe igikontingency fund ketero. Sino cyurugure nkate mugene kugira ngo sente zikabe zero nizakwenzi ya bebintu nkebi. Ebyo ko utaplaningire bikaboka cheers kugira ngo mkiterwa kibeho utachiplaningire so government yakabine contingency fund ejo ikora mu sente zo kugira ngo yamba abantu nkabo. Konko kumwaka guturimo gusubiza ko tukatazitire muzika zitaro aha kuba kutwazitire mu mwaka ogwa 10 tukazitamuka bati ya parliament ya sharama yazo twarazo yazimaro ba sharama nyanguniza amajuta bazi so na government ya sharama ngo shimento mwana wakwatenya mu ukajibise mpise nacyo n'ikindi cyuguru konka kandi umwaka ogwa ninga amajite kabi emergency emergency so mugene bwo ngubuzo butwinde kugira ngo esente zo tuzine ziruka ngambara amazi bonyo ahimpicire y'ishomire bitabo bya government tukugira ngo Uganda n'enyo apana triburu konko no kugira ngo usento buco butwine tukabukoza kurungi kugira ngo buterereze kurungi. So esente zo zigenzire so no kugira ngo hati ntuna ngutanuke turebe ibintu zikozire zita
so ikintu ni kugira ngo turebe hati ibintu tunabazikora turi amashomero bagatireho kunka kandi mwene hata wareba umwaka hata ntubare nyize mukaga yonka niyo kwano barayonka tukaye yongera no jiroti why kachize bishitaka hwire tukaje tubishikimeze kachitaka hwire ntaketu mwaka gutaka hwire tubishora gutoruka ndetse wabaje turugute sinteze cyari bitigati I think atirire kurumye tumwaka tukahwire konka twese kugira ngo ibintu bitambaro misho konka wareba orita jeno hati atoyitire kitabona tugambura umwaka wo 15 ukubona ko gwatangwire hati cyo ncikwereka ugwi 15 kumuna mukaga gurugutaha yes abwe 15 yasigaze hicina cango munonga nice manyisa ngo takatandikire byondo banza wachitaba aho cyatirete kandi twayikanga mukace abwo twaza kushanga twashanga ngo emibazi nejunduro mu marwariro kasha habwenji twashanga emibazi mu marwariro hari amarwariro gakumura umwaka gwena gatine emibazi kasha habwenji batugambira ngo National Medical Stores yine mibazo mu store teri kujigabira amarwariro kasha batibini mubazi kandi tubaha mbazi kandi yaguma mu yaguma store so ubuntu bwo butanga kutegana sahatiyo so nani nkwanka verdict nakujya mu verdict y'imyezi mukaga gijiwireho ninza kubiha kunka ninza ku verdict y'umwaka guhuyire nkugambire ntikandi umwaka guhuyire tarakozire kurunji ahabwenje sente zo zikaziro tukashoboze ebitunda harigana tukashoboze ebitundu 98 senti that's an excellent performance kuja we spent 98.9% kuko bitwazitiro byo birebuka. Now let's discuss that. Ezo twashobize ni 98%, ezo twabenteka kizazabeze miliyoni igana tukashoza 98. Ebizakozire byo birebuka butunu accountability ruhone irebuka. Hatiri wana ngo kirebe echo nsakukira mu bintu bibiri. Aho byo tubishinga tuzirinkaye. Ibutunu za kuzireba abakahinduka bahinguka katuzondekire. Konka shoro gutoro umushaho zanje hari mesente ni deposit nurungasira kinyonkanya nko muntu kugira ngo mbeho nteriri. Uganda Bureau of Statistics ne tugira ngo ubworo bweyongire. Urujyari kumena mwenda tabwaza haryayo nemo. Abona abantu binje munonga sonje mayisango hati nubundi sente utazishobize umushaho z'abantu ziragize ki zirashikiremo habwenje cyo cyane habwenje habwo kuba nkito twashanga bibi ari ibintu nkabishete by'amana munonga ibishobiri cyo kubanza byona institutions zitu ziri weak munonga habwenje ziri weak habwo kuba nushanga nka institution ya NARO National Agricultural Research Organization eshimiro kubane turebe kugira ngo wenda ugwara zente zebihingwa yazirebera ninga yatera ihingwa bibonire munonga zishanga nibaje ubusente buce munonga ikindi cya kabiri ubushuma isente zumbwenu nituzujoza konka mbwenu harimo bituri bingi munonga byango zishira ijo kare Minister Bahati na Borogo Parliament na Gambo Parliament ngo almost tobucheka buru kurenga 50 hariga no bwa governments bakaba batakahiriza accountability yabo ni kimombi yacererize kutwara ikipapuro cyo kuwereka kuba kwenda kuremba 18 bakaba batakaherize batakashoborire uko bakorise MPS government yabire bahiye nakizakuba zakoze bibi byayo bigenderiro umwa accountability no yangutemerere tumukureba kwa it is still very poor ngo accountability icyari imbe munonga abo kuba nushanga ngo utajina tubizire ngo nushanga districts even the central government nebazihe sente esente bazigarura zibarimo kumara so ntimanyi ngo bakwe sente tuwaze kusa izindi zagira ki izindi zagaruka atugambira ngo ihari sente mwene esente zitwakubira tarukushashura ngo nturashura abo tugabaga yavu kushanga umuntu numuha contract ngo agikora jemara ubura kumushashura kandi sente zirenkaye zina account zigira interest tuza kumushashura kushanga wazongera muneze ndizikufafata kana zisiyoye ubingo umuntu ukibara kuminga futora umukoti akusinga umushashura sente nyingi munonga timwe kwa wuri hogo mukazi wa National Security Fund bakambinga kuri ya miliyoni baganabi hata ushanga ubusente mukobwa bw'abandi bufafatikana sa nito yitwa bakashuri mushoro nito turukuferwa
kangambara mazima ntudukufite so shangu accountability y'itunungi no kugira ngo na perception index on corruption yitu tweyungira higuru muri East Africa nito kubanza umubushuma Uganda niyo kubanza umubushuma so kandi kikwereka ngo hatinje mayisangu no butari twine sente tukazisinde ko mbetongore itwa abantu ababurijo tuzire kutufika ahabuta basinde kumbaze gwente gwafutana mouth disease bakasende kaliti kuma muri mbarara nahika yishatu ninga nishatu zahika zikamuze mu mizi so zibara gukora so ibyo bintu ibyo bitumire tutarwa yukurunje kandi mwanka aha murundo abantu n'uburyo bwo tumweshi uti utumuseve ntishana mbone umushaka nasindike sintu umushaka nahindura abantu buri izoba kata horiya konke sento kutukuzo kutumo system kankugambara mazima cukanje kigira kiguru munonga Kobora watu igitekerezo kitataye somo ya Julius Mukunda n'umukugu ombientasya na munonga ombyo gukora embaririra hamwe no kurebuka ngo embaririra yakorekeshemerere kuba nekora ningashibye ne bya budget then nana okureba budget yaba yakorekeshere kuba nekora twatushemere kugira umukugu kurugwa mu ministry ya finance konka go nshonga zitari zimwe na zimwe yato explain tiyabasa kwija nomwe omubaku hereza amagezi minister y'ebyentasya baba nibakore byembarira tija kumutaye sogundo murundi konka ikire kino basa kutwegita okuza TV West nehinda ni official page yito tugambire byembarira no birebota umwami Julius now wagira ngo abantu tubara kucire kutunga sente konka twaza kureba funding ya budget eji 18 amana minji kanushaka kazo mu development garagiro mu wealth creation bo abantu sente bakazigezire bata because sectors zizagiremo umuntu tokora akakurealizinga tangible benefits ziri kwijeriza tuzitwija hati nizije nchakari kandi nchakari nkamya nguteka hishire nojya mu kiki kitaba unfair kugira ngo hati ojajinge performance ya budget eji kurigerera aha bugigo bw'umuntu as the main indicator bugigo bwa individual because bakore nguto bakora amashanyarazi barebuka ngo okujeje n'amajuta gitu za amashanyarazi abo tutakaza amashanyarazi agutwine ni minje munonga kusinga gutukwenda kusinga gutukozesa yes kuturente amashanyarazi agutukwenda kukoza ntwitaga kilowatts nki 10 itukuru ntukora nkabiri so twine saprase kunga tshino road shading noche manyecho mbarate mwe road shading ngavara rwego mwishabwinje puwa planning habo kuba kora amashanyarazi nuteka kupurani ukora agiyeho ukagasya nkai ukagareta mbarara na wagasya mbarara nuteka gukora purani ukora agateko buri yunju ukagira ki ukajiha amashanyarazi hati to tugeze twakwate sente waziteko mukora ki umukora za damu karuma isimba ukureperinga Queen Elizabeth twazo muri ibyo byone twayebwa ngo twino kutransmitinga ki amashanyarazi kuba cingambe nabona bazana teze impaka kunkavuga ko rugamasaka kwija Kampala noza kureba ukondo by'amashanyarazi byemerire umuhayiwe za waye zitaro nkabuna managira ngo ki mushiti mu kikorera so nicyo cyo kugambira ngo nicurunjo gukora amashanyarazi kunka nicyo nyano ugakorera plani kugira ngo toguza wakora za damu zo no murundu gumwe kandi ukora za ukora transmission tino kutora benefiting so nkire ngo tukore priorities nkense katukore damu tugitera hoki line nchakire tukore ya kabiri tugitera line aho nibwo turabone umugasho gw'amashanyarazi umwana hari yayine cha welding machine nibwo ari atangiye weldinga eshahabira nina ati nikiri kumuteganisa waza aguna amashanyarazi izindi sente tukaziteka umuntu sagaje amashanyarazi arabo kuteka ngo amashanyarazi agutwine gakare gatakutuma aritwe nkitwe kuko no kugira ngo arya higuru so no rugenda takabasa gatunga bwebe ya higuru now wateke ibyo kuriya ukashanga se wanojguze mitware ebiri abantu bakabara kwija kuri haza bikashago kabyata to kugira utabantu bigusitibija kuri nicumanyisa wabasera tubari so n'ubwabi atatu kugira ngo babata kubyenda bamba byenda ngati babasa so abamwe ibintu argument ejo kugira ngo gakiga higura umunonga so abantu no bakubene bagenda tubakagatunga that's why tukuteka ngo twine minji kukira aguturu kwetenga so government nekora damu nyinshi kugira ngo gabe minji bakwetaga abaragende babe binji DNB za hansi haza mwene hati apo tukakagwa abo cy'amashanyarazi cyo nukora contract nanye ngo ngombe kireki
damu yes wamura kuri contract nanyongera uti ninza kugura amashanyarazi agura producing ninza kugura ha sentezi yes waziteka nubwo arambye damu yigana nkayihona nyowe niwe twine contract note kugura amashanyarazi kunagira ki gunakora hano aho nuto akagwerire kugira ngo tukora contract twateka mukakoroza ko sentezi turagura amashanyarazi nico rukwera bagerizo banegotiating na company yayanga tukikiriza na sentezi nezi ejiniye contract na muntu bakabagize ngo katikire ngo bagagore gono bamashashura murundo gumarugemo government bene yazama so akuntu ho twagwirira hantaho kugira ngo twine company itakoze no contract ekora amashanyarazi asenze yigura umunonga ubwo yatwagikora tukaturu kube munonga tukora amashanyarazi so nawo batwatara yigura batiye ko nkata batahire mu hatiya abo tarikondorere atendakatiri butarikwendorere butanunije na jombe so akanta ako nikija kutegana no buturakora amashanyarazi gakishura gona niteka ko ntugora amashanyarazi nico kurebera aho za generators ezitwa hayaringire hati turukuze kozesa konka tukakora contract umuntu kuba rarete generators bazete mu Uganda zikatwongera amashanyarazi guturukwenda ntuzaguma ntuzukozesa nubuze ziri gukora ninga zitari gukora nitego umuntu bashashura so natwe cyaba hafise kuko shaka gukora deals no ba mwene ibintu bwo gushashana mwene shana barugune ishana atarakora mwigumye abana baruba hanze now aguruka cyane tugiye simisango n'urukizi rwentasi yihanga umwaka gw'16 17 okukura kwayo kukashuma kwarga aha 2.8% growth kwaza 1.3%. Industrialization ni kirebuka ngo tari hihangere ko basa kuri umunsomo batongire mani aha binte bakora babatongire ho burungi ninga value addition konka industrialization na industrial sector na yekago yarga 4.7% yaza 3.4%. Tuija kandi ibiba baje ibyo tubasa kuja kubere bagwanye mebi ya public debt nayo turi mu maraka kandi tumaze these two key sectors ni kimanisa cyahantase yenga kushanga ngo ubuhinji no burisa MPS tukwihamu na nesto ayo tutebereza kwihamu kuza kuteka mu MPS nkihanga umumbarira amagoba tuyihamu make kandi urwerekiza. What does this mean? Ntiyo turukubi kandi turukubi mununga nitugambira abantu kandi bintu habara government ngo mu Japan turi musinga gukora motoka ahabuko mu Japan okuyakuzira kuyatandikije kakatanaka gukora ibyuma gukora motoka no myaka iganirije bo baplaningira kuba ragumene bakore motoka mpaka tore motoka za diesel tubakizukora bakoreza amashanyarazi hati bakora neza mizini benda gukora neza umuyagane mpaka aho no bari so turabasinga kongo mu Japan tari tusinga akhinge bihimba tikiribo kandi aragumana abiriya kandi naje kubona motokazi ngo kutugwende motoka zeye kongo ndiyagumana yende bihimba mpaka mungene kitukuzibira itunka Uganda tukashana tukagira ngo budget ya Uganda abo kugira ngo tuhereze agriculture ebitundu bishatu 3.5% tukagihereza 40%. Buri muhinja akahinge bihimba akahinge munda akahingo bushaza tukabuteka haro bushaza bubonire bakanyonga aba Japan benda squared melon warabwe no squared melon nyunga ntakagiriye baga nkuko ndibagihinga abo melon wagite ku mufuriji ni hana tukarugamo kunka ko kuhinga squared mu Jipanga kubunyitirire bugore ije njere ni manyeze za round hata hangereza amato habwe nci tarakuteka mu sente mu ba farmers kandi aba Uganda kane benda gukora tukateka mu sente aba Japan bakije bakagura ibihimba ni tukabona kubagurira motoka kunka ikintu cyo kitari imbere tindi kumenya nahabwenje ukugira ngo oyina bari isomo rumbarara abari sabarwa mu rumbarara ukimburura ukagiro oti nywe hatiya murise amategona gumurarete none nzagabura ukatu buffer stock abugo mu Japan nandamate natekwa kubonda amategona higaragara ki agabone kunkite byitu hatiya kugira ngo wabone futa na mouse disease umubazi gwayo no gumanya mu cingo butari mutakasha gusama tukabire twate center tuziteka umunaro National Health Organization erondo umubazi gwa futa na mouse disease tukora vaccination each and every cow baje vaccinating kugira ngo itakarwara icyo cyo kituri imbere mu Uganda so
nikiri kuri agriculture kuba barina buti kuyatiri umbazi gwayo no kutementoje so nikiri kuri agriculture ishumira hasi abantu bamwe ati ngo muri inkoromu aro factories z'amatezi bizirane batekamo urinde abantu babijuka barino bacura habwe imihendo y'amate abo kuba factories kizagiremo now abo ku determininga of course considering our economy demand and supply is ku determining prices now abo kusetinga abo kuteka aho imihendo y'amate nawo naba ba factories zizire kuneno hora baje ngo umuhindi yaturemesa abadayare za kunuye kozo muhinda amate aha murisa nagagurira higuru now ekikumanyisa nibo wadayare wano ndaguma mu katari notegwa gagurira higuru kandi wagagurira higuru toragaguriza hansi kozi niyo kusigara mu katari yene gukora amago noza gaguriza higuru konko bo gaguriza higuru tine fari wayongeraho hiro gato mu fridge kugira ngo gatakafu so tine kiransikirize kugira ngo ngagure with the time no kushanga amateto wagarga kutari kugira ngo tuganyaga tuzimbisa ko mbiri ninga twineka araje konko kugira ngo ebe yaza higuru urinde abantu bano bacura amatega atembera no muri mbara hati azambwenu gatembo muri sanagobamo hati ugara kutemba umurisa nagombe bisha bwinshi factories izo ntati zizo muri mbarira kurunda amate abwa amategi n'akatare amatari bazagaguza Rwanda amatari bazaguza Kenya Tanzania mu Japan aza kwanangira ki naenda amate so nkikizabe kitwine regulation icyaturemera mu Uganda waza Rwanda tuguza kuri price za butunyoni nza kugurura neba kwa range iyo raguriremo aho tarazira hanze utarengera higuru abo bakuri ukafasha kwandara akatari no kashisha hati bamara kwandara batiye ntumisa ngo hine factory yati ziracingi bwa daire nebuze ko mbucingi hati bamara mate bagere bagashumye byeyo umuritsa gireki umuritsa firwe so nitweta regulation hati nkagura culture daire development authority ekabiri ne regulating ekizebo kitwene bakagira ngo ni free economy liberalize everything buri muntu akatari no yitemere beyi nze akayangura masere cyane buri wasere cyane konka chine mwikiziba gwa economy yitu tekagizire mani mingi kugira ngo yagera shoka e will standing a shock hati ngabajyo nkama rushita mwene mujiti ibeye turane temba tekateri yahibu hati tembe tekagaruka gahanze konga waza Rwanda tuti byo turiko bikora ibintu bugambira sebo terera hansa ahubwo kubane bamanyangu wachikora emihenda hando honera ujaki neza ko yongera higuru mununga so ba controlling it's free economy it's liberalized kungana batamuka adoze kujaki ko controlling ati because nanyobora bo babanje factories ezamate zatembese be yamate abace barwo mu Katare zatarana kwenjoyinga monopole za Sharebei umirisa yaferwa diaries zacuruho ugunu wagine kandi kakweza gakora bagakora konka wazagagura aguza nga times 4 intuwa tungambira government kugira ngo wana ngo protect ngo umuntu wa Uganda umuntu waburi juri okutambara haruguto buri izoba ikintu cyasigize n'ikintu asigize government asigize kumanyati ari kitongore kiba kwita National Drug Authority ikira zibirime bazefire itakata mu Katare hari ikitongore cya Uganda National Bureau of Standards ikiri kumanya ngo naza petrol station yabere ditemwe batakumpa kaceka kakasigize umuntu waburijo government yasigize kugira ngo gire ki imuyambe so wazo mu parliament kara member ba parliament ne barara na ba minister ne barara kandi hati umuntu waburijo waza gukora ki so njene mukabantu tuputeke pressure ha government itandike controllinga ibintu nk'ibyo tukugira ngo yengene ngo shanga no ukora nk'ibya amini ninge bya bote kushangu no taho price y'umwonyo ngo ni wata kunka no shara ugira ati umwonyo okumugu gukora ahigwa mweshi sukari ko yaresera akamba yaje tebaragitiraho tebaragitiraho basta so butarenga 15 butarenga 15 iketa za mutwaro kunyongo bakagireka so nico rukure nico government it must netekwa kuza ahamihendo y'ebintu ekabikontrolinga utakarenga now turukwirira kuzomba tumwa abashubuzi ebivuzo bikiri bingi konka umukureba kwa noja ngo ubwo bwiro government ine kushitame hindura ikikaci economy tukarwa mu free economy no tukakora closed economy because chumwe mbikumare mpi hazitwa mani no kugira ngo umuyanga tutasenga ibintu byingi kandi mwe bikorwa na deni tushoze ibintu bike munonga nogira ngo ubwo bwiro butwine kukinga borders zitu tukacendeza ibintu bitukutasiyamu tukacendeza ibintu tukushoza ibintu bitukabanza twabugurizo mu ndomo noja ngo tukize capacity yo gukora ikintu eco kugira ngo tweshubuzi twibyo nkito amateba gakorre
mbarra bakaguze yantonde bakoreye bitoke baguze mbarra nkayiharige y'amashaza embu yo kuza kwimportinga umuceri kugwiha Pakistan yo kugwiha China gwa plastic ushange tuguro gwa haruka gwa Parisa gwa mbare ito nkito bintu tubukora esharo tuzikinge nojangu twine capacity yo gukora ikintu ejo because rero tutasenga ibintu bingi kandi mwe biro na hanuya ni ikiro gamanti to exporting embaho to importing toothpicks hati twachukura ntufa kandi usibintu tubukora twachukura kwiyaho ntubasa control nge bikutaha ebitarukwenda kugira ngo share mugiro uti utwantu tugamba takatangire sho ege factory ya nakaseke ege yakingiri ya tomato sauce ngo tibine katereka tomato sauce honda mazima garahanga nuyimira ko ate factory gitamwe senti ikintu nguri yabura katare aho no government yariza kutahira muri kageti bishu ubu twatanga gukora tomato sauce zone zikurwa heru twakusite ko mushuru gwachukuma hari 10 kora no endelero kuzotikeri kurwa America it you still have it nozo kushoboje bonni kunga nozo kujibona akabeka izireki kayiguru no njamuri sangati factory ya nakaseke akatare nakaza kugira kujanjara the International Bureau of Standards irengo standards ya tomato sauce zarakore nazo zijeki nizo mutindo zibonire abantu nakujya buri muntu aranda kwinga nyanya hati ahabo kubakatare nakakageki nakaka ready so ebyo nibyo bintu ebituru kwenda turejurate kugira uti plastic rice hinaba kugwenda mu Uganda it is okay kunga ko no kugwenda umushoro gwago ni 10 kunga kudukorera kibimba guti guru umushoro abo bantu bakibira waye aho kanga mberamaza nkaza padere nashanga abantu bahingire pamba munonga ntibishu mwabacha mukashimanya ngo UCDO Cotton Development Authority ikataho price ya pamba kutwateka mechi baro twashanga ngo haramo mugo district kere pamba kush baguza bafuna sente hate cyo bakozire nakarire kasigireho bakahinga pamba UCD kuyagaka price yazishara kino washobora kuhinga pamba bona barekeraho now izo nozi initiative zi government yakozire iki yafutire kuzikaba perception y'abanyarwanda bine washanga heje sumba kugira ngo heje sumuntu kananka ekorerwe Uganda ne mutwara 20 hari heje ndijo nayo neji nazane ekora nkebyeji konko ne mutwara 8 abanyarwanda katucine mu that banjete attitude banjete ki yo kugira ngo ibintu byahati bubonire byahero nyo that's what I was saying twabiro extremes borders to the king because abanyega let me tell you something umuntu nawe ngoje sati ne yakanana ngoje ne yagumwe ne chweka abinji ne bija kwirukangira yagumwe ne chweka bakuteka teka there is something extraordinary about it there is still that attitude no jangu attitude generetwa namazima ibintu bite bingi kwarete nimbi yes nimbi ahabwo kuba tutire mesente kwarete bonira hitu kubigiha government ezo zakata museti kwarete ya improving nico rukurebera umuchaine sent esate kusindika London ninga New York ne yakusindika mu Uganda ziri ntaho muno abo yakusindika hano waje to mbese nukagira bati teri kurugamo konke yakuriya kwebuza kutahamu baba bagitegereze babanza bagira ki bagitesting kuri yandi basa kujya ki kuhangara ko ngakuronya ngo hato nsharo tukagira ngo twabanza tuyeme vumba yes wamara kuyeme vumba ukazajinja spinning machine mills izikandana katika matu tukakora tukujwara jinja ninji maji tukakujwara jinja kunkagiye tukajita ngo wajibona hati bakakora jinja bakashaba gajigaruka mukurundi hati technology zikatirira tukatanika gukora kanga mbere amazi mu mwaka gwazako mushanga abantu bari kujwara nushanga nabo batana kuhindura kuri leta za jinje zibonire na ino number 1 number 2 number 3 number 4 konga twatakozire kintecho tukaba twara step imwe tukagira ngo emivumba for example twagiyaho kanga nsaba kitugumire munonga kugira ngo tumbure umutindo gw'ubushobozi bwo mu Uganda wabare mnongo omwami Julius mukona no twatayiso mukasheshaka abantu abayize messages zanyu ndiyo ninzireba hanu ya ugwachiro nambuze bya Paul yasinga karuru ayino bururu kakaga kagatana nabona onka yasinyisa difference yo bururu 10 rukaga 20 ubwo no kibere cya Front for Democratic Change yasinga wa NRM umwami Igeme na Beta Samson tuno tugamba ibintu byentase yihangana munonga byembarira
Nibyo gambo kine binji munonga. For example twenda gamba nshonga ibanja rikirira hangu munonga tukaba tutebereza kuja kushashu ibanja ari kushika hihumbu buhumbi munana. Yes, ubwa dora ubuhumbi munana na miliyoni rushanjwe za dora. It's about 33.8% ya GDP yitu. Kandi sente zo ntekateka kuyo mbantu baburijo bukaba buryo buhumbi obusirira trillions 14 konka budget ni trillions abranamwenda ezindi tukadukuziyankai amabaje akatshine mingi okweguza turaherayi ibende bukiraho tamara ku rugombo tumwa bashubzo. Kampunensya ya betting kandi erukirayo buhango omu Uganda eryaha betting ampira gwebigere tennis cricket rugby ebyo kwiruka habe sente z'urukurenga miliyoni igana omu jackpots n'ebindi byingi okuzana handike ekigambo west rero sindike akinana n'ibiri 20 ninga tera *222# tahamu o betting rero singure na Palbet nobasa kugitunga aha SMS USSD mobile na internet. Orwa kashatu Nyemeriro mu district ya Rukungiri aha mwanya nugo gumwe ogurukwetwa ekitagata echa ihimbo. Turiyo tuganira n'abatuze nibatuhereza embozi nyamurungi buzima mizi negatamba ninga nebigambo by'abantu mwenaga ago kugira ngo nzinye kibari katugere ngo umuntu yabahendekire agagoni kuko ari kumukoro n'abakongo barisha abarwanda barisha nakura babuganda turara barisha kandi bagenda bakizire nishigambwa ngo mu mwaka gwa 1905 na mushanju omufuriki wabire namanywa nkachashuri wabira rumutabano wa Nyabihemu kandi nabandi bafuriki ababire bamukuratire nibo babasize okujumbura ogumwanya omuntu akaburira kwa hundu kureba haburira hebi koko embogo. Orwa katano Nyenda turebe performances za Rema then turebe na nabandi abija bamushendekerize ahizoberi. Tuli wana kushow ya Rema enyumyenyo. I've never seen any show like this. Wechkuruguma ha TV West Michael tumwachire mujikuba mwami program Sabarara.
bari mno kushakira program ya akadara mwajuze kaburijo ndi ya Didi ya Nyakahangura aho no turebera yo namwe bari mno ngane mwe baturebe muri Kampala abari Kisoro abari Kanungu abari muri Masindi Hoyuma Kiboga bundu bujo Fort Potro Kasese horo no turebera babshenya bashema bisinjira bari Antonde abari muri Nakapirita Jumani Kitugum mwena wewe kushanga no reba program ya kadara ekire kiri tugamba ahanshonga yembarira yihanga turiyo mu biro ebyaha muhero ebyembarira ejeruho kandi turiyo mu biro byo kutandikira yo kutebekanisa embarira irije kubanesha umwacubanza cyo kwa mushanju konkizo bero nubwo yatwarwa mu parliament na neva kuteka ngo MP hingi zino kubana hone ziza now totayiso mukugu umbientasya kandi kutakuja mu nebientasya byonka bitina nebyembarira den no koresa embarira kugiteko mu nkora umwami Julius Mukunda nuwe ari natushobora ahashonga stars zimwe na zimwe itagira umutumwa w'abashuzi twatiriyo tugamba ahanshonga twatugire kujagamba ahashonga yibanja konka tutakagire ahashonga yibanjeri na nyina g'abanyarwanda n'abanyarwanda bituganireho nabo bakatugandira ko bakubembera ngo gitiriyo tuza kuzamo amani gabe no gaza so na nyina mutubanze twarebye abanyarwanda bagambere na bwanyuma tuje tugarico mu studio tubona kurga muri Cyuruhura icyaro cyitaje nanisaba government kongera sente mu by'amarwaro abako umuntu wotine magara tokaba bene cyakabire yongere sente mu by'amashomero ahabwegese abakahatari ubwegese umuntu tokabasa kugenda mu maisha. Amazina ganje ni banyita Ngolowe Christopher ninduga mu district ya Busia kuri ya border ya Uganda na Kenya. Niwe mu budgetage government yeza kusoma mu kwezi kwa mukaga na nintesa mu cyane kibasika eyongereha mu ngudo kore engudo kuba engudo zazirindi ebintu bikurugo mu cyaro no sanga mu byo busubuzi byaba hansi no sanga na revenue tiafu no musoro ko tifuba kutura border ntumanya munonga revenue ate ina sente no sanga ihanga yafuna mu buremerezi mu economy banyeta cyo mugasho Jovan Sini zarwa bushenyi egomborana ubumbire bitwe nk'abacara twabentwenda government etamani aha bintu byo kushara umucyaro emihenda uko umucyaro abantu barikubi tibine sente kuba kuzagura ibintu bashanga biri aha sente nyingi barema umucyaro turukubi munonga mboye government erebe ngo yatekaho okucendeze ibintu enyuma kandi eto mu marwaro embazi aho kwa magara nicyo kikuru marwaro tari mu bazi ntwenda mangazo mu marwaro kandi bagake bashara amhendo ya bintu abantu umucyaro nabo bafune ahubwo kubati bine man gesenta ayibakuziya kwa kuzagura ibintu bashange sente ziri nyingi zibarema kandi bakizakora imizo mu kwinga bashanga bine 10 turwagura kahunga turwagura ki so batwa ibintu baje tubashara ibintu abantu mu cyaro babone eco nabo babone ubutandikiro bwabo. Amazina ganje nbanyeta namanya Enoka ngenzarwa ya Rukungiri ecyaro kitano baceta cyatoko nkanyu umuntu umukozi w'emirimo kandi umushubuzi nintambura ahantu harimwa munonga ninkubiriza government yito muranga okushara ibintu byitu bya Uganda na munonga majista yitweda abantu bakutambuza amamotoka ntutambuze motoka majista gari ya iguru esente no shanga nkito abakozi ba business mari yito yona yago mu mamotoka turya transporter okizagambira umuntu otechene kigenda kiti kitunda nti ushanga umuntu nawe yatandika futere nduru so nanishaba government etushara majista mutcendereza mishoro yimutitireho turebe ngo twaganyirwa mu kinte cyabo kuba ntukora sente oshanga hate nkito abakozi ba business sente zuwakora nizo wagaruko kateko business zuwateko business to kuyaho magoba no shanga sente zuwateko business nzo rugaruko kiyamo garuko kagarramu mwenu tushobirwe tushaba government mutcendereza mishoro mushara amajita nutserwa munonge motoka we abone by'Abanyarwanda bagamba katutandikira nshonga yo gumshawa muhero enshonga y'imishoro ni tubasa kugira inkingana n'icyo taherukaga ngo tuza kuzombutumwa w'abashubuzi nikibasaka kugira ngo Uganda basa kushara imishoro umushoro gwo mutwe kwihwaho twatunga indirect taxes ezi
nizo nyingi twihamwe mpia hachireze direct nka payers you earn na naziha but the tax base is really so small abakuziya hone bakimu nonga nanka working class ya Uganda ni cyo kwiyaho umushoro gwa kugira ngo iyo no tungo dina kwiyaheza ezamajuru ya rezo za commercial houses zo katuze sasire mutuzuri heza rentals naki no mu Kampala zakarema nikibasika ngo economy yitoje yito atwarebere ngo local revenue for example 2017 kuzi 18 tukatu expecting kutunga trillions 14 konka budget keri ya trillions 29 ezindi tukatu expecting amba beta donors ninga ni partners in development partners nikibasika kugira ngo umushoro tubasa gushara abantu emihende za hansi abaguzi babe bingi abamaduka bagobeka cyo konka bakwiha abantu bingi is it possible kugira ngo economy yemerera bashara imishoro icyo kubanza ntwetaga imishoro umugasho gw'umushoro kugira ngo government yafune yakwe kubona imishoro ebonese de kandi ezera tutekemo umushoro wagwiye ha kintu njimwe ngo umuhendo gw'ekintu kabine gushuma hanze ko ngabo kushanga hati twine economy liberalized hataro ene control yes namajuta kanga baramaze bugwagiho umushoro nigabasa gumahebero gari hankumina higara hati yahigemerire so ntonje nangu wiho umushoro utemuka adoze ka control kaci yetu umushoro nagu gwafuma nambwe numugire ki ni mu mushari nje ko hata amajuta gayongire umushoro batakugira ki batakagutira siko bana guteka bagongeraho nibwo kugira ki goyongera hi bajya guca amashita kiri globe even Kenya abantu nyuma ziba ibintu baraba kwenda petitioning parliament nagwe gatembera amashita muri Kenya kashabwe cy'u Rwanda gatembera so njurwe twateneza government is when government iri kutina controlling prices itokutu ko bagambira controlling prices bagira ngo it is a demand and supply will create market konkecho ni kibaho wabo ine demand yamana munonga na supply yeki yamana munonga so nizikora price konga wo ine hati katero n'abantu nkabashatu bonka abamana mu Uganda abariguza amajuta totaro oteho sheru ni yamane tizibirizo nkaho nati zasigara karteka bakagitwara nizishitamaze sharemu okuziraguza amajuta abandi bona batahira mu Rwagataho so nkiba cyaho konga twatamuka dozi tukahinduruka cyamaje tukagateka hansi kaci kandi tukashobora tuka control prices zigaraka hansi kuko nabwo kindi kintu kugira ngo ntwetage imishoro umbanta binje munonga hansi munonga abantu abo tukuye imishoro n'abantu bace munonga so ntwenge imishoro tujongera hansi ahabwe ince imishoro gwa rento gwangire ahabwo kuba URS tukagihira sinde ziri kumara kugira ngo abantu bakuratirire bajure imishoro ya rento property tax wazo muri bararomu nushanga rebizime aha register ibindi property register ibizime mu tibiru aha politics zikatamuza abanyenje munonga kuko nyango buri kizimbe cyona kirya register nibaciyeho umushoro nicyo cyo masengo mbara municipality mushoro kabiri ni mingi munonga ngo kutakizimbe cyananga kishangaho atira minister atira police batira nanko gwesum ushanga kandi hati ya town karaka yagira ikizibu ashira property giki agisangura so ntwenche nangu politicians bareke technocrats bakora ibintu ko byako bintu bitambara kurunje kandi na technocrats bagire professionalism tukugira ngo nuyanga nanka hata wakumuteka ninga wakuteka umushoro gw'amanda munonga ntibe tundi endagiriro namuri nyo umushoro gw'umutwe gukagubonira bice bigwagubonira abantu bakaba kusharira ko kugira ngo nanga ashashura umutware bagira ngo gutaraze base mugo nabase nkumiri bakira ngo yangu nanga shashe mitware angugo no we nanga kwa sente zaine ni nyinje munonga tizikabase icyaro kikacu kusharira wagenda gire kuronde biri ahirwa korora yo mukaga ashashura umushoro atunga balance keba mwenu so kandi cyo cyaletera abantu butashashura umushoro kugira ngo hati bituna byaye byabusha mani ibintu byari byabusha kashi no yimuka gukora apana ikintu bakikwetera burizo amashomero nagabusha amarwaro nagabusha enkuto nezabusha izindi nsikora kuzamo zavuga hari gutorwa amana ushanga horo dutoro yes uteka isente bacima kuzikoraho uruguto rwo turashanga mu China ikintu bajya bakitekaho so emishoro bambe mwene yo ikizibu cyayo hate kitwini no kugira ngo kandi URA etugambira hamaherwa mwakogo kwebu inebezibu isente kweta target kweta gitire ahabwo kitagitira ahabwo kuba twashanga ngo emishoro y'amana munonga eyo bushubuzi ni yesisikire corporate tax company ze sente za guverinoma leta nzo zisisikire vati nayo bushubuzi
niye si skill so na exercise duty so twashanga nicyo cyamanyisa ngo ubushobozi mu Uganda bugizire mu kizibu so ubushobozi bwagere mu kizibu nicyo cyamanyisa ngo hatiya economy yatanga kujya kushekinga kurungi njye Bank of Uganda resere interest rate ya diretanse mononga ninde bate esente loan zikuzo mu bushobozi za zeyongireho kace by 2% by March January this year just 2% only. It is not good. Koza nanyenda kubuza wanogamba kugira ngo imishoro mwe necendera kuko abandi abashubuzi bakucendeze imihendo y'ibintu ebyo twaza ka kintu cya CBR cya banki cy'wagamba sente zeguruza aho banks zikubana zuguzitwe I think in banki yemwe yonka egerezeho kucendera kumara umbwire buke munonga Central Bank yisi mirundi yisya necendeza yamazire kucendeza percentage kukika hihi mushanjo umbwire butari buringo but the bank ehikire hihi munonga na haro bank yemwe yonka ni yihikira 8.3% niye hihi munonga na CBR ya Central Bank izindi zone ziriye higuru munonga niryari ubu consumer itita abantu baburijo turabe protected because argument ya demand and supply ikintu kugira tandaho na nyonko muntu no kugira ngo noreba owa supply nuwari kubarinka shaka konko wa demand no bakuba ine willingness konkata ine ability because nibanga yabo gukora nibanga habine sente nibijya bukwenda kuriya konkata tibine sente zo kugura byo kuri so at the end of the day ushanga cyatundura rubajurumwe so no bogo kujunanizwa ho kurinda go muntu waburijo oriyaha side because ati mbanyango musha umuhendo no hariho wa demand no muntu waburijo hariho na supplier no wari kudetermininga imishara discussion yakabenegira ngo abo kusapurayinga ko barabe bingi kandi ubone bintu ati uburungi umuntu naija gore cyawe kurigera ha burungi bwacu but it's not working here because abantu abatu bari kutunga sense who is no wori kujunanizwa kugira ngo harinde aba bantu baburijwa kashi nagambira government niyo yakabereka tuyambe katugira ngo waza kuza ku esente kugira ngo ziguza abantu utakarenzi ya hati twagira mu kintu cya liberalization enju twagigura na za kapa zatahamu mbeba zatahamu abantu no batahamu hati njoke ntune ba investor bakora chapati konkese ense zindi kugira ngo wori investor ntune ngo jane esente ziri kwingana ziti bikatushine kiragira nitokiya uriri konkashe timba y'abantu baraba airport buburu yatahamu janko tourist ya chimara ba investor atakora chapati so aho government control ibintu aho nuto kwantu gendera no kugira ngo za tax incentives izuko aba investor kugira ngo twakwa tax incentive nero condition 1 2 3 after some time after 6 months ntwe tuje tukurebe katokere condition zezi ukazitekaho apana incentives twaziyo ukazukora uyi uzikozirete katukongera na incentive zindi icyo tukabire kibi so nicyo rukureba ntubangira ngo government kafire yo munonga okuforwinga ibindi ibi hari kitongore kizogira ngo ntwenda kumanya abantu ne batreating abantu hate ngikintu cyemeye tukatwakigambireho tuze tukorenga abakenya kubya batabwiri batekero bakapinga interest rates bagira ngo Bank of Uganda banka ya Kenya hata interest rate kateka 18 ntwenda ngo interest rates zo mu range y'eneji yes nanga babanza bayipaka panka bayitabuhani hata niyo bari gukora kiri kutusasa munonga no kugira ngo itwe sente bank sente ziri kutuguza na sente zito konga ko kwate sente wazo mu bank saving bakora less than 10% ukiza kuguza mu banka bakora 25%. So the difference is gahigura munonga basiye so what ekiragiro nke cha capping interest rate ntwenje manyisango banks jechi saving zikongera kandi kuri nabo bakende ukurugiro ku bank of Uganda yakubinekora konka tukahikiriho konga turibo kuza habo kwa banks ati nizitwiba it is going daily to robbery okay economy yaza futerera hari abandi abagambizi bebyo ntunguka abo kugira ngo buri bwiro butwine kushitama nkihanga tukareba hanshonga ya public private partnership kugira ngo kutaza nkombi yo bwegese tuyikirize ngo government tekabasa kurebera byo bwegese 100% cause twakashyireyo eshaho sente ze kwanetika kuteka mu zizirinche kandi nabweze kwanetika kuteka mu bona zo tuzuri kuhika
so tuyikirize ngo abazire bine kuje kiba contributingaho tugake tukikirize kandi kigambwe butunu kimuye ngo wabo ino mukazi ariyo naza kuzara uyine kujyana na mama kit ebyamagara kora ashashe ugire cyo watekaho ninga maybe bareteka health insurance scheme ushanga umunya Uganda nogire cyo contributinga na government egire cyo watekaho iyo kora arware obure kushashura ishahije yiwabo rwire wabo tarwire ezo ratekezo giro ndijo uzayamba nibwo biro butune kureba aha kiteka tekwecho kugira ngo ito kabanyagara tukirize ngo hari ibite bitakabasa gukora twatutine kitukozere because whatever happens now umuntu nagamba government tuyambe government orazara abana n'aba president Museveni urukushero mukazi no wa president Museveni tubwo biro kabanyagara butune kuteka tekasho kugira ngo nito nkite tuyinomuga gutune gukora kandi nabi byo butegeke bakikiriza ngo imiti twakabasa kubikora bonka kugira ngo tuzomu that public private partnership twatanise tombe kiyanga kumwe ati ari ibintu biberaho namaze mu government ariko basakora buri kintu cyone nite ko ndabine sente ibagete mu ije mbwenu mutukuru rugutoru turwiheme sente tuzubagane sinjye cyo mwisango nabo wakora rugutoru ukaruca kingo road toru kagiteka ha mutwaro uri moto korabaho dena abantu bararye kizararabe sinjye ngo giteka kumva no mugambo twungana ono charging sente tutakarenzi ya hata kuno kuto antugamba kakanda akacabuze yes avukapi so continue very important ecyaka nico wagamba kugira ngo this is not a welfare economy. Yes. Igiti tinzi kugira ngo ikintu nicyabusha. Abo sense tuzina. Hina abantu batari kubasa. Bo bari huntu bamanye. Ndaza kufuna. Bavune byabusha. Kuko shwashanga mutabano wa nangu na mutabano wangu bona nebinde byabusha kandi bari kubasa. Government bizo kubasa. So nkine ngubate urugero bagire ngo hina abantu abatari kubasa. Government neza kubayamba. Kandi hine abantu bari kubasa kwebasa mushashuri hukaci kandi haraba bwiga nucuro bwiga mushashuri sidikiri isinde zishikiri icyo nico cyabuzo no mu Uganda noje ngo rubiro tire kureba income tax hatiya twamentereba income tax kuruntu tugira ngo mbwenu kurebe no basa kugura ekazi gano kasushashura kasho mu rundu bamwe ruyari turi kwetaga UPE turi kwetaga health care yabusha apana nitagere munyanguzo mwirwaro ushashura sente zishikiri uri utarakubasa tine buzumazima amarwaro no bwagereki amarwaro no bwagaziyo konke kinikiza kutandega twafuna abebembezi bakatugambira amazima bakagira ngo mwe numanya hibyahika katwezirigezi ibiri ibintu nka mwe nkikibe kizireka muhatabana tutandike kubakomere ntanda kuzayishobora unashate muzire naza gukora ki umuzire PTA tekiro bamasa tukibashashurira tukishashura bitabo umwana n'usinde na uniform bakaziya kugira ngo abana bazayishomera hata n'umwana government yashirije ki emukorere byo kuriya kai ayishomera twaho abo hata umuntu nakushitama umuntu akurikira ngo umuntu wana manyango hato ina abana babiri ni buri kubasa ni kugira ngo population ya Uganda toza ya school mission neza ko rige higuru muno bitaka basi nje ngira ngo abantu hatiya abakuru bihanga batugambe bagire ngo ibintu tibibonire bareka kutubiha bagira ngo ibintu tibibonire ko nimango tuzo ko hamutindo gundi mushashire hukaci abo washashura hukaci nchimasa ngo washashura hukaci noza kukuratera ukuruka ragire ki ukubara akozese ko mwakurije ngo hatiya tine kitukushashura ibintu bya government no tureba reports nezishora mbagira ngo abantu bongere kuba boro baragari kubona mwenda bazari yabre nemwe ngo abanyegande bintu biriwe mbigenda kubi economy te kutambura kurungi tukarga growth rate ya about 7% range 3.5 turya 3.5 hati that is nikikanga munonga because that's more than 50% kwa kantu reba mba tukigira ngo pa capita y'icubonire turi nko mu dollar rushanju nita nawo katutaru kubi twente dore 15 watuza kuzisi abo hatiya bakatugamba cha 2020 middle income status kugira ngo umuntu nafuna dollars 15 yes turi hari rushanju no turemire turi haje mu cya kabiri tumushiye yonzo kayo muhika yota umuntu yakugambira hatiya ngo nakorera imizi zebiri agura kahuga kizobere rimwe mushi government ni idafite henshi kugira ngo umuntu ikora akorero izoba rimwe afuna kahunga kebere bibiri icyo cyaroje so nyo umubuganje ukundi kureba ninde ngo 15 ntoza no kuzise tuzirenzemo unga twacusa ukuturukore ibintu
twashara tukagira ngo bwenu hatiya isente zituteko muzenguto kandi making sure ngo twazikora zaho kandi twazikora kurungi banzura uruguto rwambarara amasaka urutaka wero baratire ibyapa tebaka ruhandikira ovu twarutire ibyapa abo kuba imoto kuzagireho bacara testinga byazamo ibintu ngo hati n'ibintu biri mu ibintu batanga kutire ibyapa hataruza kumara imyaka 15 n'imyaka 20 batakarugarikiremo so ngira ngo umuntu tukore supervision batukora uruguto barukora rugurunje uruhwe ruterere tumenye ngo rwajeho imyaka 2 mwisho now turukwirira kwendera rake ribaye neke shongoro nabageza taxman akajya ngunisha shuraro yawanje kugira ngo nayi no mushango ampozeho nisha shuro wa hoteli ampereze byo kurya nkonkiwe Mr Taxman gutinkwije uko boherurukire kugire cyo wankora aha bwa sente zinko zireki izinkwereza nogira ngo abayegana tibine sente zo mushoro ningana banga guhereza abo kugira ngo tubakumanga ine kigura yakore because hari amashomero abo kucyakinga sente zahigura nyinyi munonga konkara abazira abo kushanga utakwe basa konkara ateka kutara umwana we nubwo borrowing sente konkazi twara yako bana mankara atwara y'umwana hine cyara go kandi hari hirya bushanga takamutwara yako bana mangutine cyari he nogira ngo kizo n'abantu bakwenda kwamishoro ninga tubakureba akarunji ko kwereza umushoro abantu bari kureba akarunji ko kwereza umushoro kandi nawe bakushashura umushoro bamanya ngo umushoro no guza kuribwa hati bakugira ngo paramemba wa parliament basa tubaye biliyoni 28 ngo baze kwebuza hatoji kwata ko zirige sente za unuhora washaki already ntubahise nze kugira ngo bazo mu constituent batwebuze tuborongeze twamara tushobora tubongereza iyi ngo shobora tuwebuzeho iburunya ngo wono shoshe nzo kushasha nanje zazige zanje nanye tiri kuzitekayo aha guko ne muri izwene zishishikana na muri referendum yaza kwisha hati none kwebuza referendum libindi yinti tukabache muzireka cyahwire tubache muchika atwashoto twongere n'izindi sente so noshanga nabwo abantu bashara magira ngo ukugira ngo ziteke wezife nanye kanzi de ko mushawo zifira mushawo yanje ningo ndije umuntu abantu yazirya kunka amazi magaragate kugira ngo twatashashire imishoro twena ni ensigita nayo ko yagira iki nene ko yasisikari naho akire tkabakanywani kitu nanye nangu turukwendera ugire bugambe bwagambira abanyarwanda twagamba very quickly ko basagamba iyo mukureba kwawo katuje ngo niyo president niyo rukucoma in sectors ki ezwakubire no buteka mu MP hanka hati kandi ni kampinduka ki ninga kini bike bwakubasa ku maintaininga umumbarire y'itiro ntuje afutahanga n'ibindi bibyo nkanye mbira afite kamasente kandi ibindi bikataha mu kurunje nimbasa kwate bicweka makomyana harigana mbiteko mu umubyo buhingi amuntu bihurisa nama afite kamesente izo ninzimanya neza gukora za factory neza kwemployinga abantu neza gukora nese neza kufunda amaboko nza ku exporting nama resente nziteko mutuwarizo umuburambuze abone bango mu Japan no buyokora cyo mu Japan ubundi kugambira buri zobo taribona gorira ryo kuri nzeto z'umunyanguri gorira ziziri bugindi tizikabasa kuza Japan inga America abo kuba winda yamara kutahamu zona zifana zubo nubaze kuja bazireba so nte hungu tozaho zo kugira ngo bazirebe ingure za kwindireza bethi abantu batahema tuwareze monetase biliyoni 5 buri mwaka mu Uganda so nakora sectors ibiri they have a multiplier effect kugira ngo other sectors kanaburo okay yes wewe munonga tutwereza ubwire bwawe akire tkabakanywani kitu ntwija kweta kandi nimpemya ngo twakweta no ujaka bano wija kuruga hati kugendo misho ahitiraze kukiro mu kwa mushanju ntwenda ngwita abantu baburijo twenyige munongo mu kugamba tweyongere kugamba ahariye ibyo twakubene twenda ngo turebe nibutebwa umuntu kora bebembezi bitu abito kutuma ngo batujwekere na munonga umukore mbarira yihanga so itonga TV West ndije kwani tubise program zitari zimwe na zimwe muri kutugambira ayimo akubene umwenda ngo MP nyingi zibene hozaza ubundi tokamanya hakagira impinduka yabaho ninga hakagira ebiruyone bikorwa ebonire ebyagumiza miliyoni bikorwa kuruga umuriyebyo ebimuru kutusyaho tukubandi tuchukora program zitari zimwe na zimwe itekative West ekire kitatayiso mwami Julius Mukunda no mukugombientasia kana mnonga umbyembarira ukujikora na no kurebwa ngo yaza umukora na no kushijuma emikorere yayo
twija kugumizamo tukubisyaho ebyo na nebiro kukira umwajuze nkaburijo nabandi Yedidia Nyakahangura abatuhereza ubutumwa bwa nyami kutuye emprizigana mwebare munonga abonshongo yobwire tutabasa kubisyaho nasigara ndi Yedidia Nyakahangura mukama barinde abaseno nimbendeza okusinga AC Milan mari kurungi